I novi programi u Kicu Budo Tomovića, za svakog po nešto, pažljivo birani programi. Dakle, i muzika i književne večeri, pozorište, likovni program, filmski program, mnogo toga. Da čujemo šta nam to preporučuje upravo direktorica Kica Budo Tomović, Snežana Burzan. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla i sa srećom ovaj ciklus Novi Hronike Podgorice. Veoma sam srećna zbog toga i kao Podgoričanka i kao čelnica institucije kulture glavnog grada. Hvala na lijepoj najavi. Večeras startujemo naravno sa novembarskim programima. Izložba slika likovnog kluba Kula iz Rožaja. U 19 sati naš kolega iz medija Slobodan Vuković će otvoriti tu izložbu. Moći ćete naravno da je pogledate sljedećih 10 dana. Svi su dobrodošli u izložbeni hol Kica, večeras 19. A onda naravno kreću ostali segmenti. Kasnije o ostalim segmentima. Dakle, rekli smo ono što je najsvježije, što je večeras, dakle 1. novembra večeras. Ono da prije nego što pobrojimo onako te neke važnije programe, zapravo svi su važni na svoj način, ali ono što je interesantno da Kic Budo Tomović se trudi da promoviše i mlade ljude, da mogu da pokažu svoje stvarenja, ali svakako i one koji su već dokazani kako bi podgorička publika uživala i vi ste to sve onako objedinili. Tako je, trudimo se, to je naša misija, eto tako da kažem, da promovišemo nove umjetničke snage, da čuvamo tradiciju i običaje, da čujemo šta nam to iz svijeta stiže novo iz oblasti kulture i umjetnosti. Tako da će i ovog mjeseca biti tako. Otkrićemo neke nove pisce mlade, čuti neke nove pjevače, uživati u par nekih novih predstava. Pomenut ću i forum mladih pisaca Kica Budo Tomović koji upravo ovih dana priprema novu zbirku, drugu njihovu, koju ćemo promovisati i objaviti. Prošle godine su već imali jedan zbornik, ili tako? Tako je, to će biti drugi. Tako da vjerujem da nas i sada gledaju i čestitam im na tom vrijednom radu. Čula sam da će biti još kvalitetniji zbornik nego prošlogodišnji. Sa njima naravno radi urednica naša Tina Knežević, tako da samo nek rade. U toku i Dodestova radionica glume. Da li je završena ta audicija? Jesu li primljeni novi članovi? Tako je, audicija je bila veoma posjećena. Bilo je interesovanje brojno, međutim, naravno, naš glumac, Dodestovac, dugogodišnji Sejfo Seferović, naš saradnik, dugogodišnji, zajedno sa još par nekih ljudi, odabrao je 10 mladih sa kojima su intenzivne probe utorkom i petkom. Očekujemo negdje na proljeće recimo prve rezultate, ipak se mora raditi, znaju ljudi koji se profesionalno bave glumom, režijom, dramaturgijom i ostali da nije lako doći do proizvoda. U toku su stilske vježbe, rad na pokretu, na govoru, da ne nabrajamo. Uglavnom lijepo ide i taj segment kicovih dešavanja. Naravno redovne probe folklora, ove godine 70 godina folklorni ansambl Kica Budo Tomović slavi. To je prvo kulturno-umjetničko društvo glavnog grada. Vjerujem da ćemo nešto smisliti, ako ne u decembru, onda vjerujem početkom sljedeće godine kada krenemo sa novim budžetom. Ipak taj jubilej zaslužuje veliku feštu. Nadam se da ćemo uspjeti da obezbijedimo sredstva i uz pomoć i grada, i vlade, i Ministarstva kulture, i brojnih nekih drugih prijatelja, da ćemo krajem novembra otputovati jedna najuža, najreprezentativnija delegacija folklornog ansambla i Narodnog orkestra u Dubaji na karavan kultura svijeta i da ćemo naravno koji 100 puta do sada na najbolji mogući način predstavljati svoj grad i svoju državu. I doći da nam prenesete utiske. Naravno. Da krenemo od dramskog programa, čekamo Koštanu Kokana Mladenovića koja je premijerno izvedena ljetos u Tivtu. Vlada interesovanje za tu predstavu, ali to nije sve, dakle, kad je u pitanju dramski program. Imamo i još jednu komediju onako za koju vlada interesovanje. Znači, Koštana je 21. novembra, a dolazi nam i popularni Maca sa novom predstavom. Nedavno je održana premijera u Beogradu, 11. novembra je u Sarajevu, a evo u Kicu će biti održana 28. novembra. Predstava se zove Sunce tuđeg neba, tako da vjerujem da će i za to vladati interesovanje. Podgorica, skoro preko 200.000 stanovnika. Kic i treba da nudi za svakog po nešto. Znači, neko više voli neke ozbiljnije forme, neko više komediju, neke alternativne pravce, eksperimentalne i slično. Tako da te dvije predstave su, recimo, izdvojile bi ih iz ponude Kica, odnosno to nisu naše predstave, ne finansiraju se iz budžeta glavnog grada, već su komercijalni sadržaj. Radimo ih u saradnji sa partnerima čiji su ovo proizvodi. Također pomenuću Gradsko pozorište koje uobičajeno na scenama Kica ima svoje prelijepe predstave.
naravno više informacija na njihovom sajtu i od njihovih čelnika. Ivana Mrvaljević, direktorica, je bila naša gošća, ona je rekla šta se sve to može vidjeti. Gledaoci već znaju da će uživati ovog mjeseca u brojnim predstavama. Pomenula bih također redovne dječje termine subotom, kada oni izvode te lijepe predstave. I što se tiče dramskog segmenta, ne bih mogla ništa više reći za novembar, čeka nas decembar. I možda da najavim samo da u januaru počeli smo, znači, ove godine, u januaru, Makado, manifestacija kamernih dramskih ostvarenja. Publika je reagovala fantastično. Vjerujem da će tako biti i u januaru 2017. Datume već znamo, ali o tom potom. Eto da najavim i da se pripremimo i za kraj januara za Makado. Kad već pominjemo januar, da li će Kic biti možda producent nekog pozorišnog komada kako bi se to našlo na vašem repertoaru? Imate li takve planove? Pomenula sam Dodestovu radionicu glume. Oni će nešto pripremati. Mi nemamo neki budžet za takve vrste sadržaja, ali vjerujem da ćemo izaći s jednim proizvodom, kao ostalom i svake godine. Dodestova radionica, znači glumačka radionica koju rade neki drugi ljudi, studentski teatar i slično, uvijek su učesnici festivala glumačkih amatera u Bilom polju i uvijek se vrate sa nekim nagradama. Zbilja godinama unazad je tako, učesnici su festivala i u Trebinju, u Bijeljini, idu u širom regiona, igraju, tako da... Kic je, znate sami, Dragan rasadnik umjetničkih snaga. Ja vjerujem da neće nikada promijeniti tu svoju misiju, da se bavi time popularizacijom amaterizma, koji naravno jednog dana kreću u profesionalne vode, tada ćemo ih gledati na nekim drugim daskama i slično. Znači, i dalje bih pružila podršku našim mladim snagama i starijim koji se odlučuju nekim poznijim godinama da počnu da pjevaju, sviraju, da se ohrabre i da počnu nešto, pišu. I brojni se javljaju i ovog mjeseca ćemo uživati u nekim prvim književnim ostvarenjima nekih malo starijih ljudi, zašto da ne, naših sugrađana i sugrađanki, kao i gostiju iz drugih gradova Crne Gore. Zbilja mi je želje i mislim da to radim sa uspjehom, da u povezivanju centara kulture sa Podgoricom, znate sami da svi vole da se pokažu i prikažu u glavnom gradu. Da. A ipak je Kic to neko centralno mjesto koje pruža svima šansu, takva mu je uloga. Svih ovih 50 godina, jednu više, krajem decembra i mi 51. rođendan slavimo, tako da biće lijepo. Kitit ćemo jelku i ove godine, baš smo se danas dogovarali i možda napravimo neki interni uži koktel. A šta će to biti sa filmovima? Dakle, revija filmova posvećena američkom glumcu Sean Pennu. Sean Penn, tako je, od 14. do 17. filmovi Mrtav čovjek hoda, Potpuni zaokret, 21 gram i Ja sam Sam. Mnogi od ovih filmova, složit ćeš se, gledali smo nekada, međutim, ambijent Dodest sale, svako kogod je makar jedan put ušao u tu salu, kaže da je to možda najljepše mjesto u gradu i šire za gledanje filma. Naravno i za uživanje u predstavama, ali prosto nekako osjeća se neka patina i neki miris. Jeste da smo... Neko intimna neka atmosfera prosto je tako. Tako je. I vjerujem da ćemo sljedeće godine, pošto ćemo dobiti podršku grada, sigurna sam u to da renoviramo Dodest salu, vjerujem da ćemo baš tu neku patimu i tu intimnu atmosferu zadržati sljedeće godine i nakon rekonstrukcije i renoviranja. Ta sala naravno zaslužuje kao i velika da se rekonstruiše, ali idemo nekim redom, lagano, od najbitnije ka manje bitnom. Ove godine, naravno, grad je uložio oko 100.000 eura u rekonstrukciju cugova na velikoj sceni, kao i promijenili smo komplet uređaj za grijanje i hlađenje u velikoj sali i publika je srećna i raduje se jer smo imali blagih nekih problema tokom proljeća, ali sada je sve u redu i može zimska sezona da nesmetano se odvija u velikoj sali, naravno i u Dodestu. Kad kažete to, gledali smo nebrojeno puta, recimo film Mrtav čovjek hoda, ali opet za nove generacije vrijedi da pogledaju. Trudimo se zbilja i urednik filmskog programa Miško Popović i cijela ekipa da izaberemo to najbolje iz tog filmskog opusa velikana i američkih i europske produkcije i ostalih. Pripremamo već bogat repertoar za sljedeću godinu. Vi znate da sve gradske institucije i rade na takav način. Prave plan i program za sljedeću godinu, to se usvaja na nekim užim pa širim tilima, dođe do Skupštine grada. Nadam se da ćemo i ove godine dobiti podršku kao i svake prije. Ipak, Kic je takav jedan srce kulture grada i izađe u susret svima i zato je to tako. Idemo dalje, što bi se reklo. Mi idemo dalje, dakle,
Nakon filmova, muzički program također sa tradicionalnim vrijednostima naše kulture, već 7. novembra koncert Biser pjesme Podgorice, ali neće samo biti Podgorice, već i Crne Gore. Šta nas još očekuje? Tako je, Biser pjesme Podgorice imaće jednu humanitarnu notu. Iako je koncert besplatan za sve one koji žele da uživaju u pjesmama, skupljit će se znači, prilozi koliko ko može, euro, 2, 5, 10 ili više za pomoć jednoj djevojčici iz Primorja. Više detalja ovih dana, ali eto, imat će i tu notu, želim prosto da to što najavim. Što je lijepo naravno pomoći. 22. Biseri narodnog melosa Crne Gore, to radimo zajedno sa Centrom za promociju kulture manjina Crne Gore, već jedan u nizu programa koji radimo zajedno sa njima. Vjerujem da će i to naći svoju publiku kao i uvijek do sada. S tim u vezi vidite kako puno ima tih podgoričkih nekih tema i želimo da ih bude što više. Pomenula bih jednog mladog autora Nevena Milakovića koji ove godine promoviše već drugu svoju knjigu, roman koji se zove Podgorička ispovijest i najavljuje brojne goste na toj večeri i Žuto Carhatlić, i Andrijanu Božović, Rada Račića, Eda Abdovića, Božo Bulatovića koji će moderirati. Prosto eto signal Podgoričanima da dođu 8. novembra i naravno i svim ostalima. Signali nama da to propratimo, da se to vidi, da naši gledalci vide. Tako je. Imaćemo još nekih 5-6 promocija knjiga i brojne druge događaje koji nisu najavljeni u ovom flajeru. Znate, Kic živi 24 sata. Puno njih se danas javilo da bi željelo da nešto promoviše, najavi tokom naravno, preskonferencije, javne rasprave i još mnogi drugi događaji su tu negdje koji uklapate onako uspješno. Također ostala sam dužna gledalcima najavu koncerta prvi put u Podgorici, Gazde, tamburaška grupa iz Zagreba, 7-člana, vrlo interesantna. Nije samo muzika starogradska, što bi se reklo. Oni sviraju pop i rock i razne druge zvuke i zvukove na tamburicama. Izbilja je jedan interesantan bend. Preporučujem ljudima da na YouTube-u nađu par kompozicija, nek čuju, nek vide, da ih ne propuste. Prosto tu su jedinstvena prilika, prvi put dolaze. Otkrili smo ih uz pomoć nekih sugrađana, oni su nam i predložili to i zajedno našli smo partnere, tako da vjerujem da ćemo uživati u jednom novom zvuku u velikoj sali Kica. Nije ni moda zaboravljena. Imate i modni performans, premijerno, Vera Šoškić, imaće performans Shall Me. Tako je, Šelvi, vaša i naša koleginica. Vjerujem da ćemo uživati u njenim kreacijama šešira i ostalih nekih šalova. Bit će tu svašta nešto interesantno. Jeste, dogovorili smo se, bit će to znači u sridu 23. u sali Dodes u 21. Vidite, opet biramo Dodes kao neki jedan intiman kutak gdje može stati 110 ljudi, ukoliko ubacimo još neku stolicu. Vjerujem da će sala biti puna jer svi mi volimo našu veru, tako da eto dajmo joj snagu i da izdrži. Znam da se priprema punom umjetničkom kreacijom. 25. u petak Kulturno-umjetničko društvo Crvena stijena slavi vrijedan jubilej, 10 godina postojanja i rada. Pripremaju kvalitetan koncert, reprezentativni ansambl, izvešće igre sa prostora Balkana. Vjerujem da će i to naći svoju publiku. I da ne zaboravim, također iz filmskog segmenta naše kuće, zajedno sa Njemačko-francuskim kulturnim fondom, ambasadom Njemačke u našoj zemlji, Francuskim institutom, Fakultetom dramskih umjetnosti sa Cetinja, realizovat ćemo veče filma na temu slobode izražavanja, buntovničke frizure i Tristan, 2 filma, 30. na kraju mjeseca. Vjerujem da će i to izazvati pažnju. Jeste, ali izviđači su našli svoje mjesto u programu Kica, slave jubilej 60 godina. Tako je, svi smo mi bili nekad izviđači, naravno da ćemo izaći u susret, ustupiti veliku salu za dobrobit tog pokreta, za dobrobit ideja koje njeguju svih ovih 60 godina i učestvuju i u vaspitavanju i u liderstvu mladih snaga Crne Gore i šire. Eto, pozdravljamo ih iz ove emisije. 12. u subotu njihova svečana akademija u njihovom Kicu, eto tako da kažem. Evo u ovom programu nema jednog programa koji najavljujemo za petak. Ekskluzivno evo u ovoj emisiji. Dobit ćemo od portala Kulturni korner biblioteku na otvorenom. Riječ je o jednom interesantnom frižideru koji je oslikan dekupažom
Jesam vam privukla pažnju? Da. Napravit ćemo događaj, dakle u petak, zajedno sa predstavnicima Kultur Kornera u 11:30 ispred Kica. Vidjet ćete da će to biti vrlo interesantno. Eto, dovoljno za blagu najavu. Da nas onako zainteresujete. Snežana, hvala vam na gostovanju. Mi ćemo se potruditi da propratimo koliko god budemo mogli, da li kroz priloge ili uživo uključenje. Svakako će naši gledalci biti informisani. Hvala još jednom i sa srećom Hronici Podgorice. Hvala i vama.